Yes, twongeye kubahereza ikaze badukurikiye 5 kuri 5 hano kuri The Quick Sport nk'ibisanzwe ni Rayon Sport iramanutse rero ni Murera igikundira igikaka gikano cy'imfizi iramanutse mu ntara y'amajyepfo agiye gucakirana n'ikipe ya Magaju. Ese ni umukino uraza kuba umeze gute? Ndi kumwe n'umwe mu bafana bakomeye cyane b'ikipe ya Rayon Sport Bwana Rasta Bipupe, iyi match muyiteguye gute ku ruhande rw'abafana? Match nyiteguye neza cyane. Yego. Nawe nyiteguye neza cyane. Ira kipe niyo mu rugo. Yego. Wacu muri ni Nyamagabe. Ariko rero byo niba binzane. Nafanaga Amagaju kera naje mu ikipe itanga icyo kurya. Kipe yavukiye mu Cyanika imugongana bita kuri Murizi. Ubu tuvugana abantu b'Inyamagabe amafaranga barayabona ariko natsinzi babona. Ikipe ya Magaju ni ikipe yatsinze ikipe ya APR igitego kimwe ku busa ndetse birangira ikipe ya APR ihataye baba. Ikipe ya Rayon Sport ni iki muri gukora cyane cyane ku ruhande rw'abafana kugira ngo muze kuzamukana isinzi? Bibaranga ikiye cy'abafana nawe ntacyo utareba ahangaha nta muntu utishimye ibutera bari mu cyo kuvugana baharambira ati ahubwo nibyo kurya byashize by'ibutera. Yego. Muri kumwe abanyabutare byo kurya byabaye bikeye. Natwe barakunze Rayon Sport ushaka kukigarariye tubona ubwo tugera ubutare twishwanya. Ikipe ya Rayon Sport nubwo imanutse mu majyepfo imanutse idafite Omborenga Fitina ni umukinnyi uca kuri kabiri, imanutse idafite Adama Bagayogo ni umukinnyi ukina ku 10. Ese icyuho cy'abo bakinnyi muragikizwa n'iki n'iriya kipe y'Amagaju ikomeye kuriya? Umukinnyi wese muri Rayon Sport yakina. Yego. Nta mukinnyi muri kamara muri Rayon. Uri kumva akevara akina nibanga ariko mwibi. Akevara akempe yaravuye. Wari wese muri Rayon Sport azagahindura ibintu. Aho nta kibazo dufite. Ikintu cya mbere cya Rayon Sport itsindeho n'abafana. Hano umufana we barazamutse. Nta kindi gihari rero. Muhagurutse ku isaha y'isa 6 zuzuye hano kuri Kigali Pele Stadium mwerekeza mu karere ka Huye. Ese byatewe n'iki kuba mutazinutse ngo mukorere umuganda mu nzira nk'uko byari bisanzwe bimeze? Agiye baduhagarika mu nzira ahantu hose. Yego. Hano hose twagiye duhagarara dukora imiganda. Ibaze nuye kagugu. Navuye kagugu n'amaguru kugera inahanga. Nukuri. Ubwo nomero zawe ntarazisibye rusanzwe kunyitwari. Wowe waje kunyora. Okay. Iyo rero ni Rayon Sport ni Murera ni igikundiro igikaka gikano cy'imfizi imanutse mu ntara y'amajyepfo imanutse mu buryo bukomeye cyane kabisa ku mpande z'abafana. Amabisi agera muri 20 yamaze kugera no kuri Kigali Pele Stadium yitegura guhita amanuka 5 kwa 5. Abakinnyi b'abafana murababona ko n'uruvunga nzoka hano kuri Kigali Pele mu kanya gato cyane bagiye kuba amanuka berekeza mu ntara y'amajyepfo. Oh, very wonderful. Ni ibintu bimeze neza cyane, ni ibintu biza kuba ari urucabana kabisa. Ikipe ya Magaju iraza kubihura n'ibibazo bikomeye cyane. Murindi w'abafana abakinnyi barahari bameze neza usibye Adama Bagayogo ndetse na Omborenga Fitina kabisa, ariko ndakeka kabisa mu buryo bukomeye cyane umwana w'ikipe bavuga ko yavunitse. Ibyo ubibara ubibonye kabisa ashobora kuba aza kuba akina. Watermelon hano barayafite kabisa, ikijyanye n'icyaka n'iki byose amazi byose bakokinze baraba bameze neza cyane 5 kwa 5. Iyo ni Rayon Sport rero Murera gikundiro igikaka gikano cy'imfizi bagiye kuba bamanuka neza cyane. Bakunzi ba The Quick Sport cyo musabwa gukora no gukanda subscribe mugakanda share na like. Ubundi mu kanya gato cyane twaba turi kumwe live mu karere ka Huye utaza gucikwa. Rero wowe kanda subscribe kanda share na like ubundi bindi turaza kuba tubikurikirana neza cyane 5 kwa 5. Ni The Public Sport.